Walla gari Turki klalan ya jengpa ya jetma C-130 Hercules Cepok Pakistan hagani kasi ublay baladem nagleng gari India klalek dah kam persya ya gari Turki hagani kenti kementah itu mentangnya singap ya gane kekubor kan nagleng gari India lapen sange igeling sun banlai cepok Turki bat kibawan na Turki sandia bat latei kejengedai penban mentah bat kari keris kebadai kari kawai negeri kebapau baha napok kari Yurom bat kajing bitar jong kari India kelanang kio katba ke Turki pan kela kersan kela penpau kajing kersan ya kari Pakistan kene kajing ikan at kela bathai dengan belia tu bahan riu teli geling sun kitmar jong Turki si sispa laipo Hercules kibakit imar sipai kila her Pakistan hagas ngi ublay kata pok kanong ba Islamabad kabadi kanong ba jong kari Pakistan nagaleng kari India keong bangila ban perkat ban persange no ikiling sun jongi sapok Turki bat ikiling sun jong Turki sa India naga bantah sipor kat bagi kubor bagi lingsun kitmar jong sipai Turki ki her Pakistan kila penmi ya kajeng bitar keleng kinun trikam jong kari India apadeng kajeng kiu kajeng bitar halor kajeng kersan jong kari Turki ya Pakistan sembut menteri kambari barim ke India kata kanwal sibal ula jembut pensange lingsun hapreng ke India pat ke Turki sepor Henry nagaleng dari Turki kajeng penbena jongka halor ke X kalong baktat pentip jong dari Turki nagbenta banyakun persak kajeng tip babaklah kalong kajeng kenok kelas sedang sapriang hikato kat negil patai kubor bagari Turki kelapa Henry utili lingsun kibarap ke tiarele Pakistan kim dei kibasisha Henry nagaleng kari India halor kajeng mi tengoti kubor kajeng monpoi kiling sun napori Turki sepo Pakistan kelapen mi kajeng bitar sisa ya kari India berkam tam nu saibal ulapen mi ya kubor daga baong ba deban kang nobet ya kiling sun kiban warang Turki se India bat kumjuro na India sepo Turki baru kajeng idai pedeng kari India bakari Turki kala senjor halor kene kajeng mi kati kubor